Welcome back. Prudent is yet again hosting the much-awaited All Goa Carol Singing Competition. Prudent, in coordination with Institute Menezes Braganza, will host the competition on 23rd December. Only 12 groups can participate in the competition, so rush in your entries to Prudent's office latest by 18 December. 12 ग्रुपांक आमी इनवाइट करता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस आणि 3 ग्रुपांक प्राइज मेळटले फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज 7,000 5,000 आणि 3,000 कॅश प्राइजीस आसतलो. प्रोग्राम 23 तारखेर आमी घडोवन हाडटले. त्या खातीर कोणाक एंट्री दिवपाची इच्छा आसा तांच्यांनी सचिनाक कॉन्टॅक्ट करचो. ताजो मोबायल नंबर 9010433369 आनी 16 तारखे पर्यंत 18 तारखे पर्यंत डिसेंबराच्या ह्यो एंट्री आमकां धाडयात. To participate in the competition, send your entries to Prudence office latest by 18 December. 23 डिसेंबर रोजी 3 वाजता सुरू होणार आहे. 23 डिसेंबर 3 वाजता जो प्रुडंट मीडिया आणि इन्स्टिट्यूट मेनेजेस ब्रागांजा यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम आम्ही ठरवला आहे. तो ऑल गोवा कॅरल सिंगिंग कॉम्पिटिशन आहे आणि हे कॅरल सिंगिंग कॉम्पिटिशन आहे. Devendra Gaonkar for Prudent. Vasco police have nabbed 3 minors in bike robbery case. 2 minors are natives of Karnataka and another from Orissa. All have been sent to Upnagar at Merses. 2 robbed bikes have been recovered. Meanwhile, in a short circuit, a room of a bungalow was burnt in Wade, Vasco. Owner John Boaz has estimated a loss of around 2 lakhs. Vasco police arrested 3 minors in bike theft cases. 2 minors are natives of Karnataka and another from Orissa. All the minors were staying in Vasco. These minors were involved in a bike theft at Bogmalo and another at the Vasco KTC bus stand. All the minors have been sent to Upnagar. 3 मायनर भुरगे ही गाडी घेऊन वयताले तांकां हाडयले आनी हाडयले उपरांत तेंच्यांनी सांगलें की ही गाडी चोरलेली. ही केस आमची 1 डिसेंबराक रजिस्टर जाली. कंप्लेनंट इज रमेश शेट्टी फ्रॉम बायणा. दुसरी केस आमी दुसऱ्या केसीन आमी आनी एक मोटरसायकल रिकवर केल्या. कंप्लेनंट इज वन मिस्टर बेन श्रीराम निशद फ्रॉम चिखले. हितून आमी तेकल्या एक्युजाक दिल्लो सुभाष राजूराव न्यू वाड्यावयलो आनी दोगांय कडल्यान दोन्ही केसींतल्यो मोटरसायकली आमी रिकवर केल्यो. Meanwhile, a fire incident was reported in Wade, Vasco. A bathtub in the house of John Boaz was burnt due to a short circuit. Owner claims a loss of around 2 lakhs. Fire brigade team rushed to extinguish the fire. सो बायलांसून कोण म्हणपाक लागलो बाथरूम म्हणल्यार बेडरुमानसून आख्खो धुंवर येता. वयर वचून पयल्यार बाथरुमान आमचे ते शॉर्ट सर्किट जावन जकुजी बाटटा बाग आख्खो उजो पेटोवन आमकां अनकंट्रोलेबल हें जालो उजो जालो. सो आमी फायर ब्रिगेडीक फोन मारले आनी फायर ब्रिगेड मातशी लेट येयली पूण पावली आनी फायर ब्रिगेडीन आख्खो उजो पावयलो. Reported Dishan Parab for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.